babuze ibihembo bya meilleur ariko abana bari munsi y'imyaka 13 bagaragaje impano zabo mu mikino rusange volleyball, basketball, football na handball. Mwongere amashyi. Intego y'umwaka mu mikino mu mashuri iravuga ngo turwanye inda ziterwa abangavu, twubake umuryango ubereye u Rwanda. Mwabyumvise? Turwanye iki? Turwanye inda ziterwa abangavu. Subiramo. Twubake umuryango ubereye u Rwanda. Nyuma y'aya marushanwa azakomeza n'amarushanwa ndangamuco, tuzagendera kuri iyo nsanganyamatsiko mu ndirimbo, imbyino n'imivugo. Uko ibihembo bigiye gutangwa, ikipe ya mbere irahabwa igikombe giherekejwe na envelope, iya kabiri irahabwa envelope. Ni ukuvuga ngo iyi envelope ni agafanta k'abakinnyi, hanyuma ikipe ya mbere muri buri mukino izahagararira akarere mu mikino ya ligue. Ni ukuvuga ngo mugiye guhatana n'ibigugu mu mashuri mu batarengeje imyaka 13 mu turere 5, kuvuga ngo Gasabo, Nyarugenge, Kicukiro, Gicumbi na Bugesera. Bizabatsinde. Murabizi ko Gasabo dore ku isonga. Reka twaki ubuzima ni ngombwa ubuzima. Murakoze cyane. Gutanga ibihembo tugiye guhera ku mukino wa handball. Biriya bikombe bishushanyijeho utubaro hejuru. Ikipe ya mbere muri handball n'iya kabiri zose zirahabwa ibihembo. Ikipe ya kabiri muri handball mu bakobwa ni 13years Education School. Kapiteni Nagejuru bamushikirize envelope. Tugiye gusaba umuyobozi wa EP Kacyiru yigira imbere, hanyuma duhere ibihembo kapiteni wa ekipe ya 13years Education School. Handball abakobwa, envelope ngiyo irimo ibifanta binini cyane byagenewe abakinnyi ba 13years Education School. Ya kabiri n'umukino wa handball y'abakobwa. Amashyi menshi nyamuneka. Ubwo umutoza aranyura ku ruhande asinyira ko abonye ubwo butumwa. Ikipe ya mbere muri handball y'abakobwa ni Fruits of Hope Academy. Iratambuka bashyize envelope n'igikombe cyayo. Umuyobozi wa Fruits na kapiteni, hanyuma turasaba umuyobozi ushinzwe imyitwarire myiza y'abakinnyi ku bibuga, Bwana Mansuwe, abafashe bakire ibyo bihembo n'ifoto ise neza. Amashyi menshi. Bwana Mansuwe nawe aradufasha kugira ngo dutange iyo envelope. Fruits of Hope Academy niyo yabaye iya kabiri. Envelope yego. Amashyi menshi. Ikipe
igikombe kiratangwa n'umubyeyi uhagaze hirya ya televiziyo gatoya. Umubyeyi wose wiranganya akaza kureba inama z'abana. Ikipe ya mbere n'ibanzo ejo ibyo gifata rwose bigifata mu kimwe kiraryoheye. Twagiye muri volleyball, twagiye muri volleyball.
sawa. Abakobwa muri basket y'abakobwa ikipe ya mbere yabaye abakomeye araza kudifotora Nshimire mwebwe abakinnyi baturetse ibirori byose abadafite ibikombe mu ntoki mudufashe kwikomera amashyi mwikomera amashyi. Abakinnyi batweretse ibintu byiza, batweretse imikino myiza, bafashe umwanya mu bisoza kugira ngo babashimire. Turumvikana ayo kudatinda mu matanya gatoya. Nyuma yo gushimira abakinnyi baduhurije hano, ndabashimira kubera disipurine mwagaragaje mu kibuga, abashimira ishyaka mwagaragaje, nibyo gushima nibyo kwishimira. Muzabiharanire kandi n'umuntu bazaduhagararira muzakomeze kugaragaza ko Gasabo yacu igomba guhora ku isonga nk'uko ari intego yacu. Abandi dushimira rero intsinzi yagezeho kubera ko mufite abatoza beza.